Lacho elogwijo lisitsho kaloku into yokuba sifike sagaleleka singumthombo phala phambili Ekhaya Jikelele. Sibulise ke kumakhaya ngamakhaya kanti ngoku singena kwiyure yethu yesibini yenkqubo. Kaloku mbukeli kweyokuqala siye sanibikela into yokuba umphathiswa wemfundo esiseko uAngie Motshekga uthi zihambe kakuhle kakhulu iimviwo zebanga leshumi. Elinye ke inqaku elithe likuncedwa abantwana abangama443 kumda owohlula uMzantsi Afrika kunye neZimbabwe. Kholelwa ke ukuba abantwana bebethutyuleziswa kweli. Ngoku ke siqhubela phambili kwaye asithunyelwa nje emoyeni sifike silambatha. Isendimlo ke ukholosa kalubisi unonkanyezi, inkanyezi enomsantsa phakathi kwezinye. Haya sigijimi lesistimela mbukelisi yaphaphatheka. Cabanga nje ngoba sesilishayisa liphuputha ke ihora lokuqala. Manje ke sesodika ke lesibili. Igama lohleli Ekhaya Jikelele kanti mina ngunoxolwa komwali ihlaba nelimhlophe qwa. Ihe khona kade ke buza ethi uma kungathiwa kukhishwa ama wardrobe ngaphandle. Ihe engabe ke yakho ingakwazini ukubuyela njengoba isenjalo noma mhlawumbe khona lapho kuzobe sekuxeka khona. Omunye ke uthi intombi yakhe yathi baby have you noticed that you are handsome? Yaphendula ke indoda yathi nephindile le mali oyibonileke ekasimende. Shuthi uyabona makoluthi hayi ngoba bebuncoma ke khona lokho abakufunayo abaveli nje bancome kuphela njengamanje ke mbukele ke sibheke indaba ehamba phambili. Kulindeleke ukuthi inkantolo yomthethosisekelo yethule isinqumo malungana nesichibiyelo somthetho olawula ukusingathwa kokhetho khona namhlanje. Sanibonani umpumi lo ngisinje niqhubekani nibukele Ekhaya Jikelele nisitholele isport, entertainment kanye ne-current affairs. Mina nawe sophumelela. Noma ngabe sebemelene nathi thando lwethu lomelele noma kungaphelo kwalomhlaba Ekhaya Jikelele ncwa. Namhlanje kubhekeke ukuthi inkantolo yomthethosisekelo kuleli yethule isinqumo esibhekwe ngamehla abomvu malungana nesichibiyelo somthetho olawula ukusingathwa kokhetho kuleli. Lokho kuza emva kokuthi inhlangano iBuild One SA kanye nenhlangano yengamele yabazongenela ukhetho ngokuyimela banikele enkantolo eqaleni konyaka. Lezi inhlangano zikhala ngokuthi lo mthetho okusingatha ukhetho ucindezela abayimisele ukungenela ukhetho ngokuyimela ukuze bameleleke esishamthetho sikazwelonke uma ziqhathanisa namaqembu ezombusazwe. Kulindeleke ke ukuthi lesi sinqumo sibe nomthelela onqala okhethweni likazwelonke lwangonyaka ozayo. Iparlamente iza kuvala iingcango zayo kwethutyana phambi kokuba kuqale iholide yeziyunguma. Indlu yowiso-mthetho iza kubeka phantsi izixhobo ngolwesithathu ngelixa ke ibhunga lesizwe lamaphondo liza kuthatha ikhefu ngolwesihlanu. Intetho yokuvala konyaka kasekela mongameli kwibhunga lesizwe lamaphondo icwangciselwe ukuba ngomso ikomiti yamagunya namalungelo icebisa ukuba nqunyanyiswe amalungu eParlamente amathandathu ombutho EFF ngenxa yokuphazamisa intetho kamongameli engobume besizwe. I-EFF iphosela inselele isigcawu esiphenya amalungu ayisithupha eParlamente e-EFF azama ukuphazamisa umengameli uCyril Ramaphosa ngesikhathi ethula inkulumo emayelana nesimo sezwe isona ngoNhlolanja. Kulindeleke ukuthi leli cala le-EFF lilalelwe enkantolo ephakeme ese-Western Cape khona namhlanje. Phezu kwalokho i-EFF iyimisele nokuphosela inselele isijeziso esonikwa amalungu aleli qembu eParlamente athintekayo kulesi sehlakalo. Phakathi kwezinye zezijeziso kulindeleke ukuthi amalungu abandakanyekayo amiswe njengamalungu eParlamente inyanga yonke ngoNhlolanja wangonyaka ozayo futhi angakhokhelwa. Inani elikhulayo lohlaselo oluquka ukhuthuzwa kwabantu kwintaba yetafile kunye neendawo eziyingqongileyo lunxilise inkxalabo kwimibutho ehlukeneyo. Njengoko ixesha labakhenkethi liqala eKapa, amawakawaka abatyeleli kulindeleke baxhaphake kule ndawo. Ikhwele eliphuma kwimibutho efana ne-Friends of Table Mountain libongeze ukuba kungenelelwe ngokungxamisekileyo ukuqinisekisa ukhuseleko lwabantu.
Kuhlengwe izingane ezingama443 emngceleni iBeit Bridge okuwumngcele ohlukanisa iningizimu Afrika neZimbabwe. Lesi sigameko senzeke izolo ebusuku lezi izingane ke kukholakala ukuthi ziyashushumbiswa beyisemabhasini amabili abelibangise kuleli. Umkhankaso obuholwa umnyango wamaphoyisa ubambisene nowezasekhaya kanjalo neziphathimandla ezilawula ukusebenza kwemingcele. Kubikwa ukuthi izingane bezihamba ngazodwana kanti zibe sezibuyiselwa eZimbabwe. Ukhomishana wokuphathwa kwemingcele ukholwa ukuthi bezishushumbiswa. They were able to stop and search about 42 buses trying to enter the Republic, and out of that we found 443 children under the age of 8 that were in those buses without any parent or any guardian. Kusenjalo abezokuphathwa kwemingcele bavivela isikhathi samaholiday asehlobo. So in this period of 2023-2024, we anticipate a full recovery to the pre-COVID average number of about 6 million people who are supposed to be moving out of our ports in this period. Ngalesikhathi kuzokwelulwa amahora okusebenza ezindaweni ezithathwa njengezibucayi emingceleni yezwe kuphinde kujutshwe nezisebenzi ezengeziwe. We will be deploying additional 380 additional personnel to the selected busiest ports of entry to assist with the delivery of services as well as the provision of technical support during this period. Uqhube wathi bakulungele ukubhekana nohlelo lokucisha konga ugesi kanti bangaphezulu kwezinkulungwane ezingama50 abantu asebevinjelwe ukungena kuleli ngokungemthetho kusukela ngoMbasa walonyaka. Iqhotyelwe izandla indlela iimviwo zematriki ezibhalwe ngayo kulonyaka. Umphathiso wemfundo esiseko uNG Mutshekga uthi yonke into ihamba njengoko becwangcisiwe. Lezi vivinyo bezingenazo izihibe ezijwayelekile kweminye iminyaka. Kulonyaka akuputshukanga ngisho elilodwa iphepha. Impikisho ehlanganisa ukucekelwa phansi kwezikole nayo igwemekile. Uhlelo lokucisha konga ugesi nalo alizange libaphazamisa abafundi kulandela isivumelwano esenziwe iEskom nomnyango wokuvikela izikole ngensuku la kubhalwa khona izifundo ezidinga ezobuchwepheshe. The exam has certainly proceeded without any major disruptions nor serious acts of dishonesty that may have compromised the integrity and credibility of the examination as a whole. Kusenjalo ungqongqoshe wemfundo esisekelo uzwakalise ukukhathazeka ngamavidiyo asabalalayo abafundi bakamatikiletsheni bephuza amanzi amponjwana emcimbini yokuqeda izivivinyo. Clear that as much as the time it really is the time for celebrating, hundreds of our children are overindulging in alcohol, binge drinking, and even finding themselves with the law. But you must understand that adulthood comes with lifelong responsibilities. Ukumakwa kuzoqala izikhungweni ezehlukene ezweni lonke kuleli sonto elizayo. Bangaphezulu kwezinkulungwane ezingama700 abafundi ababhalile ezikhungweni ezingaphezulu kwama600 ezweni lonke. Umengameli waseFrance Emmanuel Macron uthi amazwe asethuthukile ayimisela ukweseka asathuthuka ngezinsiza ezolungisa ingqinamba zomthelela uguquguquka kwesimo sezulu. uMacron uthi iningizimu Afrika isibonelo samazwe asetholelo lusizo. Namhlanje kucelwe kakhulu kwezempilo nokuthula. Izinsiza ziyadingeka ukulwisana nokuguquguquka kwesimo sezulu kanti France isizimisele ukulekelela. This is an international community work, and I think we have to commit and to help emerging and developing countries to do much more by getting more finance. We need more solidarity for that. And this is exactly what you signed in South Africa with the JETP initiative. I put $1 billion on your transition precisely for this reason. Umkhakha wezamabhizinisi ezwenikazi Afrika nawo uthi umungomumo ukufaka isandla. Africa bears the brunt of climate crisis, and Africa should be at the table, and that's why COP28 is very good. That Africans are here. We should be part of the solution because we're suffering. We suffer a lot more than we contribute.
Izikhungo zemali kuleli zwekazi zifuna ukusebenzisana nezikhungo zakwamanye amazwe. And that's why the African Development Bank launched a very bold program together with the Global Center on Adaptation called the Africa Adaptation Acceleration Program, or we call it simply AAAP, is to mobilize $25 billion to support African countries to adapt to climate change. And by the way, that is the largest effort on climate change globally. Lezi ngezinye zezinto abahambeli lenqonqothela abazobe bezidingida kulezi insuku ezizayo. Ngethemba lokuthi iCOP28 izoba yimiphumela emihle. Siziqola siziqongqotha ngolohlobo ke mbukeli besiphala phambili kule yure. Njengamanje ke mbukeli seyisikhathi sokuthi ke siphosa amehlo ke sibone ukuthi kumi kanjani lapha ya kwisimo sezulu. Namhlanje imisila iphezulu kuba kaloku ibanyana iza kudlala umlenze wesibini namhlanje kunayo kaloku iBurkina Faso emva kokudlala kaloku ngokubambana ngenqaku macala ekuhambeni. Yintoni mhlambe singathi siyilindele kulomdlalo? Into kumele siyibheke kakhulu yama conditions because uzowazi ukuthi ke iBurkina Faso they are facing challenges ke in their country, so ingakho ke baye bathatha lo mdlalo lokuthi bayodlala lapha eCote d'Ivoire. Kodwa ke ngijabulile ukuthi ibanyana ikwazile ukuthi iadapt kuma conditions lapha ama pitch, and into ebalekile kakhulu ukuthi they got that away goal of which yiyo into ezodlala irole kulo match namhlanje ngoba it's 1-1 njengoba imile. So masidlala namhlanje ke kumele bazibonakalise equality yabo as African champions, ngoba ke into sihlala sisho ukuthi imidlalo ekanje asibheke ama rankings ke siwalahlela ngaphansi kwefestere ngoba it's about what's going to happen on the field of play. So into ebalekile kakhulu ke ukuthi ke sitholile that away goal, kodwa ke into ebalekile ke ukuthi sizibonakalise ukuthi singama African champions. And into engiyithandayo kakhulu as well ukuthi uJanine van Beek makangena namhlanje uzoyenza umlando omkhulu kabi lapho ke uzothola ama caps 185, whereby into singakasibone nje iyenzakala especially la on the African continent. Kodwa ke okuningi ke kumele babhekane nawo on the field of play ukuthi ubani ngempela ofuna ukunqoba lo mdlalo lo. Usabuza lo mbuzo uyathi into bana uJanine van Beek noko kumdlali ongathi into bana umthembile ongeza nomlando, ungathi mhlambe ngabaphi abanye abadlali abazawunqenqeza phambili kulomdlalo?
abanye abadlali asikade singabalindela ke namhlanje siyazi ke ukuthi uAndile Dlamini you know she plays a huge role not only nje on the field of play but off the field of play ngoba uyazi ke udila ngementality yama player uyakwazi ukuthi aba motivate ngoba uyazi ke especially masibheka lama video yabo uye obaholela phambili ngomculo you know just to bring that team spirit together so ngiyathemba ukuthi that spirit uzoyiletha nasenkundleni ke ngiyazi ke uzodlala enye role important kakhulu ke omunye umdlalo ngiyazi ukuthi ke angadlala enye important role unoxolo xasane ngoba siyamazi ke une pace uyakwazi ukudribula unelihlo for ama player ukuthi azokaba abapha ipass ke so singamlindela ke ukuthi unoxolo xasane naye adlale enye role important ke and siyazi ke umunye umdlalo ke uThembi Kgahlana ngoba simthembile uye umuntu ohlala skorela amagoli ke uzomela ukuthi naye afocus switch on ngoba ke it's do or die phela namhlanje so kuyadingeka ke ukuthi at all cost akumelanga ukuthi si draw akumelanga si lose kumele siwine ukuthi sizokwazi ukuthi ke sibhukhe le ticket yethu ukuthi sizokwazi ke ukuthi si defend i-title yethu. Hayi kukuwina ayikho enye into xa siguqula ikhasi ke ngoku wena kaMugelo sijonga kwezombhoxo ungathi mhlambe aqhube njani amaqela oMzantsi Afrika pha kwi-United Rugby Championship. Sekuyihora lezinkanyezi nokuyilapho ke izinkanyezi zikhazimula khona. Lo moya wothanda umakhaza sithanda ungenza futhi ngicabange wena uMoyizele empeleni sithandwa sami ngikufanisa nenkanyezi muhle makushonelanga makuvela inyanga uthando lwakhe ngisoze ngalibala uma ngivala amehlo ngibona wena wedwa sithandwa sami ngiyakuthanda kuthi angikuthuke lento enhle le ngiyayithanda kusukela ngikhula uma ngikhumbula bengifisa ukuthola uthando olunjengolwakho sithandwa sami ngiyabonga uma sekunjela ngaphandle ngathi ngakubamba buka ngikuqabule emaqeda ngikutshele ngiyakuthanda. Uzwide sonkondlo omankondlo izikondlo uma sizibhala zona zenkondlozi lwaphinde lwasilaya futhi uthando lwazivala amehlo saba izimfama sangabona ngisho sekuyoshonilanga lapho sekufanele siqoqa imithwalo sekwanhliziyo ngise wela nguyazi uthando lusiphulile buza unyanga emehleni ethi sasikwazi ukubona ingaphakathi lothando liqala ukushisa uthando sekumnandi othandweni lwaphinde lwasilaya futhi uthando lapho sekufanele ngilale khona ibuye imicabango ngikhumbulele umuntu engangithandana naye lwazivala amehlo saba izimfama uthando yaxoshwe esibayeni inkunzi ayolala emaweni inkabi lapho inkomo edla yodwa bengaqondile ukumbulala umntana omuntu kusho ukuthi ngalutheka ngangimthanda umntana omuntu ngangihluleka ngisho kumkhuze sephutheni uma ngimbuka emehleni wayemuhle lothekeni ukuphuka kwenhliziyo lezo ndaba zisemathena noqaphelisisa uma niphinde nithande futhi bantu abami ukhala kancane umshana uthi malume angidingeza aluleke zothanda mali ngihlule ngekeleni indlela ibuzwe kunina kwabaphambili nani naphambuka nahlula uthando ngaphambilini na uma kwenzeka ungahlulela nokuphila ubokhumbula ukuthi lo muntu othandana naye uyilento oyifunayo wena akayiyona lento afisa ukuba yona ume nawe yazi ungicika ngoba uzibona amaphuthu uma uphambukile ungagxeki uthando gxeki izenzo zakho uhlulekile lezi indaba zokuphuka kwenhliziyo ukuphinga kwakho kwaqeda zonke izifiso zami ngawe sengibone ngadela wena ufakazi bokuthi alisekho uthando lweqiniso khona uthando lesimanje ukuphela kwesikhathi ixesha lidliwe izingxaki zempilo kuyangithokozisa ukunibona nisaphila abantu abami sekuyihora lezinkanyezi nokuyilapho ke izinkanyezi zikhazimula khona uzwide sonkondlo omankondlo izinkondlo masizibhala zona zenkondlozi ngiyabonga. Sibambe ngazo zozibini ngokuba nisahleli nathi apha ekhaya jikelele. Ingxelo ke zamajelo endaba zibonisa ukwanda kolutsha oluzibulalayo ngenxa yongaphumeleli kwiimviwo zebanga lemetriki. Iphulo le #ungazibulali lijolise ekukhuliseni ulwazi malunga neendlela ezahlukeneyo abafundi abanokuphucula ngazo iziphumo zabo zematriki. Eliphulo ke likwanike inkxaso kubafundi abaneminqweno yokuqhubeka nezifundo zabo. Sinaye ke uGqirha Sanele Gamete olapha enkqubeni ke uzasinabisela banzi ngeliphulo. Gqirha Sanele masikubulise sikwamkele enkqubeni. Angibingelele siswami ngibingelele kubo bonke ababukeli ekseni. Ngaphambi kokuba sihlabele igama ndiyathanda into yobana usinabisele ngeliphulo #ungazibulali.
i#matric ungazibulali ingasho nje ngolimi lasemzini ngithi icampaign la khona sigqugquzela abantu abasha ukuthi impilo isekhona ikakhulu mangiqala lo mkhankaso ngangikhuluma nomuntu ongaphasanga umatric ngibuka mhlawumbe nami la ngidlule khona ngenze ugrade 12 ngawuqeda ngabuyela emuva ngenza ugrade 10 kabili grade 11 kabili no grade 12 kabili so uma ngiqala ngangithi nje ungazibulali ngoba akusho ukuthi sekuphelile ngempilo yakho uma ungaphumelelanga ka grade 12 but ekuhambeni kwesikhathi sibonile ukuthi abanye babantu abasha abazibulali ngokuthatha impilo yabo nje abanye babulala amaphupho uthola ukuthi njengoba manje nje kubungazwa ukuthi sebeqedile ukubhala abanye ubathole sebathatha amaphupho abo abasafinyelela khona base university ngenxa yokuthi omunye usushonile engozeni zeimoto ngenxa ukuthi bekayojabula omunye sowukhulela omunye sowunezifo kuningi nje kungakho sithi #matric ungazibulali. Mhle kakhulu umsebenzi wakho owenzayo and ndiyathanda into yokubana ujolise kakhulu nakumava wakho othi mna ndingugqirha Sanele ndidlule apha ngoko ke nofikayo uyarelate kule situation because nawe umxelela ngendlela oseluyihambile. Ndiyathanda ufumanisa into yokubana njengoko abafundi besiza kuwe mhlawumbe nawe usiza kubo from i-consultation view yakho nabafundi ungathi mhlawumbe owona nobangela uba umfundi afuna uthatha isigqibo sokuba uyabuthatha ubomi bakhe kuba siyakhumbula kwixesha lakudala zasichapheke kakhulu iziganeko apho sasibona abafundi bezibulala kuba kaloku kwakuvele nje kubhengezwe emaphapheni wonke umuntu abone kwazwa nendlela ngoku into yokubana umntwana angakwazi uzibona esidlangalaleni ungathi mhlambe kwingxoxo banazo nabafundi bathi owona ndoqo benzi babazibulale intoni incindezi ekhona kubangani babo lokho abakubiza ngepeer pressure uthola ukuthi abangani babo baphasile abanye bathathiwe ezikhungweni zemfundo ephakeme ezihlukahlukene nencindezi ekhona emphakathini nasekhaya nje ikakhulu ngiyakhumbula ngiqhamuka ekhaya ubhuti waqhamuka nephepha thina ke kulesa sikhathi wakusaphuma emaphepheni wavele nje ngavela ngambona ebusweni ukuthi hayi igama lami alikho lapha yana ndingabona isimo sishintsha nala ekhaya nje nendlela abaqala bangibuka ngayo o auntie wonke umuntu nje kuba nalokho emvolo uvela uzibone nje ukuthi hayi cha lana ke sekubhedile ila abafundi so ubona khona ukuthi hayi omunye ubese soyaqala sozivalela endlini nokuthi nje phela abazali basuke benethemba elikhulu kubantwana abanye ungeke ubasole ngoba vele bafaka imali eziningi bazama ukuthi umntana athole imfundo engcono uthola ukuthi umntana akasaphumeleli umzali abese ukukhipha amazwi la angemnandi umntana abone ukuthi you know what ayisekho lento kungcono nje vele ngisuke emhlabeni ngoba ngidisappointment kumama nobaba. Ubalula kakhulu indaba yabazali into bana nabo baba negalelo mhlambe umzali ke engaqondanga nje ngokusitsho uyacinga into bana yo ndikhuphe imali izikhuntyuze imali into bana nikufundise ngoku uyabuya uyatshona okanye awuphumeleli ungathi mhlambe kuba umfundi xa ifikelela kweso sigqibo mhlambe ayisekho ifoundation mhlambe singathi into bana ithick kuzoba khona elalizwi elithi hayi mhlambe amazo ongawadlulisa ngaphambi kokuba umfundi abe kanti uchophela imviwo zokuphela konyaka ingaba mhlamba abafundi nibaxhobisa ngantoni uqinisekisa into kubana xa lufika olwaxinzelelo xa wafika lawa amazwi athi zibulale amanyathi ungazibulale uthathe siphi isigqibo izinto enibaxhobisa ngazo ngaphambi kokuba bafumane i-results. Ngicabanga ukuthi okubalekile umuntu akudlulisayo ikakhulu kule story esengizidlulisile engiye ngizidlulise kakhulu ukuthi nje sithi kubona akuphelile asekhona mathuba and into esiyenzile sivele safuna ama ambassadors
kulo lonke la kuleli esisawa funa namanje akhuthaza abafundi eindaweni ezihlukahlukene okusho ukuthi akuphelile ngempilo if ungaphasanga umatric akhona ama chances and uhulumeni unayo imatric second chance program ongakwazi ukuthi ulungise izifundo zakho. So into esigqugquzelayo manje kulesikhathi samanje ukuthi manje jabula ubuye nganeno jabula ube safe so that makuqala unyaka asiqali nawe usungasenalihlo ngenxa ukuthi wena bowujabula ukuthi uqedile umatikuletsheni. And enye into esicelayo kakhulu kumphakathi ukuthi sibambisane nawo eSouth Africa yonke siyadinga abantu abasha abazoba ama ambassadors awo lo mkhankaso so that umntana kungafiki la khona ezibona engelutho ngenxa ukuthi akekho umuntu ongakwazi ukuthi ambonise. Ndiyakuvubalila into abanana dinga iambassadors phakathi kulo lonke elilizwe. Ingaba mhlambe ni operator kweliphi iphondo kakhulu njengoko uthi nisadinga iambassadors? Sikhona kuwo wonke ama province 09 i-organization imake mark Africa Youth Development izinze eThekwini noma izinze eKZN kodwa inama ambassadors njengoba sikhuluma manje akhona kulo lonke la kuleli siyaqhuquzela kakhulu kwabafuna ukubambisana nathi nabafuna ukusebenzisana nathi kuwo lonke la kuleli baxhumane nathi einkundleni zokuxhumana ikakhulu kuyikhasi leli la Facebook le organization ila khona bazothola ukuthi banga apply kanjani ukuthi babe ama ambassadors ale program khona sizobambisana sisize abantwana bakithi. Ndiyahalela uqonda into bana ingaba mhlambe sikhona isiganeko apho nangenelela kwimpilo yomfundi mhlambe nizama umcebisa nimcenge into kubana angazibulali never sele kuthiwa ulishile eli. Siyesezwa kwi-media ukuthi abanye bagcine bayithethe impilo yabo but esike sangenelela kubo singenelela la khona befuna but sakwazi ukwelekelela sisebenzisana nama organizations ahlukahlukene kakhulu lawa asiza ngalo limi lasemzini ngalo abathi psycho support la umuntu athola ukwelulekwa khona nokuboniseka khona. So bakhona baningi abasifonelayo bakhona basithindayo abashoyo kakhulu abazali baye basithinte ukusho ukuthi hey na umntana angasadli sekuphela izinsuku ezintathu ngenza njani sengiworried. So siye sibe nawo lawo ma cases lawo kodwa asikaze sibe naye icase la khona besikhulumile naye sizwe sesizwa ukuthi usudlulile emhlabeni. Siye sizwe nje eindaweni ehlukahlukene ngabamphephandaba noma ngabezindaba ukuthi bakhona bazithathayo abathatha impilo yabo. Kuhle kakhulu xa ubalula le ndaba ye psychology because nithi into bana aningeneleli nje kuphela kodwa bakhona namanye amaziko eniyeni wabandakanya uqinisekisa into kubana lo ngcinga umfundi benayo nisiphula nencambu. Ndiyathanda ukufumanisa kulento ithethayo kubana mhlambe umzali unanku uyafona kumzali mhlambe kuba siyazi nangoku abafundi abaninzi sele belindele iziphumo zabo mhlambe ke especially xa sijonga ke apha kuthi singumzontsundu izinto ezifana no depression no suicide thoughts izinto mhlambe ezibekelwa bucala mhlambe umntwana xa izoba ngathi unezempawu kuzothi hayi unechiki phuma phandle uthini. Ndiyahalela into kubana uxhobisa ababukeli bethu ngempawu mhlambe ngumzali ekhaya okanye sisihlobo sakho uyambona mhlambe ingathi unazo ingcinga zoba lo muntu angazibulala zeziphi impawu abanokuthi bazijonge. Babiza ngalo limi lasemzini bathi ama withdrawal la khona umntana ezivalela khona endlini angasakhulumi namuntu kwesinye isikhathi akasafuna ukudla usushintshile nje akasasi lo muntu lo ofana noSanele Gamede obhabli noma umuntu ohleze ethokozile nayo yonke leyo nto leyo omunye uyamuzwa noma ekhuluma sekunamagama nje awashoyo ukuthi hey mina nje angiboni ukuthi ngingashona phi if ngaphumanga ephepheni noma ngingaphasanga umatric hayi angiziboni nje uyambona sokuqala ukuba namagama awashoyo ukuthi hayi lo muntu lona ubuke umatikuletsheni njengento okungeke kwenzeke noma okungameli kwenzeke awufeyile. So yilawo songaqala ukubona khona ukuthi hayi cha uyaludinga usizo. Abanye okwangampela bayashintsha abanye uthola ukuthi sewuhamba ekhaya nje
uyovakasha akasafuna ukubuya so uyozijabulisa ngokweqile because uyambona ukuthi une stress sekuya lapha yana idate seyisondele yokuphuma kwemiphumela so ungaqala ubone lapho ngiyacela ukuthi abazali bengathathi mawala kodwa bebanaka abantwana ngiyazi ukuthi abazali nabo baba worried noma baba nalokhu kwesaba nokuthuka ngaleso sikhathi kodwa ngiyacela bangezi mawala kubantwana ngokuzama ukuthi hey khuluma nami hey ungamchecka nje umbone ukuthi u right yini umgqugquzela umtshela ukuthi noma engaphumelelanga akusho ukuthi sekuphelile ngempilo. Okugqibela nje igqirha ngaphambi kokuba sisonke ndiyathanda ukuva into okubana nisebenzisa awaphi indlela yokunxibelelana nabafundi kuba ndiyacinga mhlambe umfundi mhlambe ubukele ekhaya ozibona into okubana lento nithetha ngayo nami ndiphezukwayo ezingcinga nezimpawu ndiphezukwazo ingaba ninxibelelana njani nabo because abanye mhlambe bangoyika uba umuntu aze kuni azawuthetha because mhlambe indaba yokuthi suicide ne depression izinto mhlambe ezibonakala ngathi azithethiwe kwaye ke nomfundi othi uyafuna ukuba lenxalenye ye #matric ungazibulali ufumaneka phi njani? So sinayo i-group ku Facebook lapha yana ungayo nje uthi #matric ungazibulali campaign support group uzoyithola lapha yana sisebenzisane kahle nema Art Institute kulonyaka abebe nayo toll free line bebekwazi nokuthi bekhulume nabantwana ko WhatsApp bakwazi ukuthi bebaluleke kulonyaka noma kulonyaka ozayo sizosebenzisana nama organization kakhulu afana no Childline akhona kulo lonke la kuleli abazokwazi ukuthi basebenzisane nabantwana abantwana bangaya kuyikhasi lethu iMake a Mark Africa Youth Development bakwazi ukuthi basi inbox sizokwazi ukuthi sithumelele imininingwane yabo kulabo esebenzisana nabo abasiza ngecounseling siyacela kumphakathi kakhulu ubambisane nathi kulokhu kungabe ukuthi yinto nje yosanele Gamede kube yinto yethu abantwana bayi future noma bayokusasa laleli izwe leli ngenena abantwana bayi future elilizwe kuba naye kaloku umphathiswa wemfundo esiseko uEnji Mutshekga uye waqhubela izandla indlela imatric eqhube ngayo kulonyaka siyathemba ke mhlawumbe eneziganeko zokuzibulala kwabafundi sawuzibona zehlile namacandelo afana nani azakwazi into obana angenelele aphembe lomlilo ngaphambi kokuba anwene mhle kakhulu umsebenzi owenzayo gqirha Sanele siyayithemba into obana uzafumana yonke inkxaso oyidingayo ukuze ube kanti uyafikelela apho ufuna ufika khona enkosi kakhulu ngiyabonga kakhulu right imbukeli wekhaya Jikelele lonke besithetha naye nguye ugqirha Sanele Gamede umlawuli we #ungazibulali campaign bangaba ke ngumfundi bubhala izifundo zakho ze-matric uyazibona into okubana noko akukho mnandi enhlizweni yakho kuba kaloku usiva uxinzelelo lweziphumo qiniseka mbukeli into okubana uqhagamshelana nabo baza kunikeza ke lonke uncedo olidingayo kodwa ke kwisisigqibo zosithabatha uqiniseka into okubana awuyilahli itawuli awuzibulali kusekude phambili masithi qhwike evenkileni qiniseka ugunqe usabukele inkqubo yakho ekhaya jikelele Siphinde sikamukele mbukeli ekhaya jikelele sibonga kakhulu ukuthi ube nathi uqhubeke nokuhlanganyela kanye nathi kanti mangabe siqhubela phambili njengamanje ke sekuyisikhathi ukuthi ke sibheke amaphephandaba ukuthi athini ewe mbukeli sijonga ezitshotshe enhla pha kumaphephandaba xa sibheka ke iphephandaba iSunday Times lesihloko esithi Jordan and DA Paul talks uzokhumbula phela mbukeli ukuthi khona amaqembu ezombusazwe aphikisayo asungule umbimbi lokubusa ngokubambisana emva kokhetho likazwelonke longo-2024 inhloso ke lamaqembu ukuthi phela hlanganisa amavoti awo abengaphezulu ka-50% ukuze agudluze iqembu elibusayo i-ANC emandleni okuphatha kusenjalo ke khona kulona iphephandaba iSunday Times kunesihloko futhi esithi Panyaza's Wardens write off 3 brand new state BMWs udaba ke lolu olukhuluma ngokuthi phela amaphoyisa lawa aqapha emphakathini asungulwa uPanyaza Lesufi aseze yabizwa ngamapanyaza alimaze imoto ezintathu zombuso kwaze kwathi ngeke zisasebenza phezulu kwalokho ke mbukeli kunezimoto okuthiwa ezicela kweziyikhulu ezilinyazwe lolu hlaka ezilungiswayo eindaweni ezahlukahlukene kuyacaca ukuthi cha ziyakhula ingqinamba eyibhekene nophiko likaPanyaza kwazise phela wakwakhala nangokuthi aligunyaziwe ngokusemthethweni ukusebenza kwezokuvikela
Uma sidlulela phambili sibona ke udaba oluthinta iphephandaba iCity Press lapho khona kunesihloko esithi NC's disastrous finances laid bare. Kushiwo ke lokho ke ukuthi ke iqembu leli eliholayo lidila ke nokuthi ke linezikweletu eziphezulu kakhulu futhi nje ke njengoba kubhekwe enkomfeni kungakapheli ngisho nezinyanga ke nje ke eziyisithupha eseyisele kubonakala sengazi ukuthi ke u58% wenzuzo yeANC uqhamuke from ama donations kanye ke nokufundraiser. Ngesonto ledlule iNC njengeqembu elibusayo ke abasema-10 ngodaba oluthinta ukudliwa kwamahhovisi ayo ekomkhulu leqembu iLuthuli House enkabeni yeGoli. Kholakala ukuthi ke inkampani eyibiza ngezulwini marketing yanikele enkantolo ifuna ukudla amahhovisi eNC ngelisi leli qembu liyehluleka ukukhokha nyanga zonke. Kusho khona ukuthi zikhona ingqinamba ezithinta ukuphathwa kwemali eqenjini elibusayo iANC. Olunye ke udaba mbukele sizawujonga ludaba lweCity Press isihloko ke sithi The Risk We Face in 2024. Njengoko lokhu mbukeli uqondile ukubana kulonyaka ozayo kuyobe kaloku kubanjwe ii-elections kanti ke kuyatsho mbukeli into yokubana oku kuqhokreka kakhulu xa sijonga i-economy that is ezezimali apha eMzantsi Afrika. Oku kaloku mbukeli kuye kwatshiwo nguye kaloku i-Reserve Bank uGovernor Lekhanyago. Asivala ke mbukeli ngokubheka udaba belihamba phambili ephephandabeni isolezwe. Kukhona ke isihloko esithi ihlazo kukhulelwa izingane ezingaphezulu kuka-90,000. Udaba kolishaqisa kakhulu ke lolu mbukeli ngophela lukhuluma ngesibalo esiphezulu sokukhulula kweingane ezikoleni njengoba ubona nje ukuthi bacishe bafinyelele inkulungwane eziyikhulu abakhulelwe. Kuyavela ukuthi ke ezinye zeingane ezikhulelwe ziphakathi kweminyaka eyishumi nengamashumi amane. Uyazibuza ke ngempela ukuthi siyisizwe esibheke kuphi uma ngabe izingane zizokhulela isencane nakangaka. Sinethemba ke futhi lokuthi umnyango wezemfundo uzongenelela nomphakathi nje ke singawuvaleli ngaphandle. Kanti ke mbukeli inani elithele yadizwa labantwana esingatsho into yokubana bayafikisa bapha kwiminyaka elishumi ukuya kwiminyaka e-19 kumaziko ke ezempilo eMzantsi Afrika linyuke lisuka ke pha over 129 ngo-2019 layo kutsho ke kwi-139. Izikolo ke mbukeli neentsapho noluntu ngokubanzi kuyafuneka into yokubana noko siye sizinukise igazi xa kuzawufika ingxelo ezinje sizibuza into yokubana ingaba thina senza ntoni uqinisekisa into yokubana abantwana basakhulayo ii-teenagers ziyehla mbukeli kuba kaloku ngubani ngoku esizawubeka ityala ingaba ngurhulumente ingaba ngabazali kodwa ke mbukeli ke inkxaso nenkuthazo zinokubagcina ke abantwana besesikolweni ngelixa ke ukubekwa ibala nokungabandakwanya kubatyalela ngaphandle ngokupheleleyo. Sesiqoqa lapho ke mbukeli ke ebesiniphathele zona mayelana namaphephandaba njengamanje isikhathi sokuthi ke sibheke kwisimo sezulu ukuthi sime kanjani kanti ke futhi siyaliqoqa ke nehora lethu sesizongena ehoreni lethu lesithathu.